Alright, ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe Ngontombela bafowethu. Ngicela ukuthi uma uqala nje ukungena kuleli khasi ucofoze usubscribe button ukuze kuzokuthola abafowethu okuningi okwenzakalayo sekufaka kulona leli khasi. Bafowethu asiphinde senikhumbuze usubscribe akumoshi idatha kodwa nje usuke uyibeka emathubeni ukuthi ke ube umuntu wokuqala obona umbukiso sisuke ke siufaka ngaleso sikhathi leso. Ngiphinde bafowethu uyabona nje usubscribe wakho ungasiza ukuthi sigcine sifinyele lapha ku 400,000 because njengamanje selele nje kancane ukuthi sihlanganise 400,000 so ngiyacela kakhulu ukuthi ke express ukuze konke kuzoba right. Njengamanje ngivakashele iqhawe la uvusi umfoka hlatshwayo kade ke ngibone inkundleni zokuxhumana laphana ke njengoba kuyine competition nje abantu ke bebe recommenda kakhulu igama lakhe belokubelifaka bethi vusi hlatshwayo nami ngicine ke sengiphoqeleka ke ukuthi ngibe umuntu olandelayo ukuthi ngabe ubayena lo vusi hlatshwayo lapho ke engigcine ke sengithola ukuthi ke ukwanti iyona lensizwa lena ke eyenza umsebenzi omuhle kangaka. Lensizwa ke ngiyibonile nje ingone zokuxhumana ukuthi ke iwumuntu owenza into engajwayelekile. Lento ayenzayo ijwayele ukwenziwa abantu besimame especially sikhule nje kuwabona abantu besimame so nje nami ngibe surprised kakhulu uma ngithola ukuthi ukhona umuntu wesilisa ngempela okwazi ukwenza umsebenzi ongaka. Mfethu asikubingelele qhawe lami. Yebo, ngiyabonga ithuba ngiphalona. Yeah. Siyabingelela mfethu. Qhawe lami mhlambe mfethu nje ngicela ukuthi nje mfethu usitshele ukuthi mhlambe ubani uvusi hlatshwayo udaba uphi le ndawo into kanjalo nje. Igama lami uvusi Sibongo Hlatshwayo. Ngihlala eMandeni. Yeah. La ngihlala khona ke ngihlala nobaba nomfowethu no cousin wami ke. Yeah. Yebo. So qhawe lami ngifuna ukutshela nje mfethu ababukeli ngiyacabanga ukuthi wasifaka istory sakho kodwa saba iziqephu. Ngiyacabanga njengamanje uzosibambela nje mfethu sikwazi ukuthi istory sakho siqoqe yonke into mfethu ukuthi ke yonke into mfethu nje obhekane nayo until kuze kube manje mfethu. Yebo. Okushuthi la into eyenzakalile ukugula kwaba kuqale ngo2021. Yeah. Ngo2021 babuqala ukugula kodwa ngazama imizamo ukuthi ubaba ethola usizo ngaleso sikhathi wathola usizo. Yeah. Kwaba ngconywana ngalesikhathi uqala nje ukugula nje angihlala ekhaya ngoba ngiqeda isikole nami ngahamba ngobamba amatoho ngibona ukuthi isimo siyangiphoqa ukuthi ngisebenze. Yeah. So ekusebenzeni kwami ke lapho kushuthi izinto lokho zehlaze enyuka ubaba uyagula ngibuye ngilove emsebenzini kodwa nje bengihlezi ngingekho ekhaya isikhathi esiningi ngoba ngifike ekhaya makuphela inyanga. Yeah. So into eyenzakalile lana kushuthi ngobaba lokho ehamba egula ngimzama kulokwehla kwenyuka nje lokho ngibuye ekhaya njengenjwayelo nokuthe kulonyaka ngo2025 ke kuFebruary kwangena icall ngangiphuma emsebenzini nje kuntambama ngangehla nje ithi ngizathi ngiyahamba kungena icall bengitshela ukuthi ubaba akaphathekile kodwa ngitshela ukuthi ngoba vele ngiyazi ubaba ukuthi unakho ukugula kodwa angihlaphi ngitsho ukuthi akukhona ngalendlela le ngathi mangifika ekhaya ngafica kwisimo singakho. Mengifika ekhaya endlini la ngihlala khona bengihlala esitenga kahle. Mengifika endlini kuphinde kufone futhi kufona umama ngamakhelwane. Sefona yena khona ufona nje uthukile. Ukuthiwa kwakhe nami ngathuka ngithi hayibo makufona umama ngamakhelwane futhi ngempela isimo asihle ngempela sibi kakhulu isimo. Nangempela ke futhi ebusuku bangayo la ngalelo lokhu ngangalele lokhu ngiphenduka nje ngithi kazi kosa kunjani ngoba phela indlela ababengitshela ngangizwa noma ikhuluma khona la yocingela ukuthi khona abasemva kwakhe ukuthi hayi futhi ekhaya kugcwele. Nangempela ekseni hayi ukusababona yimi nangempela ngifike la ekhaya. Mengifika la ekhaya ngifica khona umama okhona nje ukuthi umama la khona umama la ukuthi unompilo. Ngiyabona. Mengifika futhi baba ngoba ngingekho mina ukuhlala nokhazini ngesikhathi umfowethu lo engizalwa naye ngimlamayo ubesemgwaqeni eyiphara. Ngifika la ekhaya mina ngitsho ukuthi ngizofica ubaba nokhazini wami lo oqeda isikole ngonyaka odlule. So ngifike kukhona lo mama lo nompilo emile nje eminyango ngibingelele ngingene ngaphakathi endlini ngiqonda nje ekamereni ngiyobheka ubaba ukuthi ngoba ngizwile ukuthi kusimo sikanje. Mangifika ngifica ubaba ulele nje ngalendlela ukuthi nje kwavela wafika inyembezi ngimbona ubaba ngithi hayi ubaba ngenzekani ngoba phela nami ngafike ngamthinta ngifuna ukukholwa ngempela ukuthi hayi usaphila. Hayi ngempela ubaba uyaphila nokho kodwa enganyakazi kodwa ngibona ukuthi hayi uyaphila. Yabo ngibuza umzala wami ukuthi nawo uphi ubongani kuthiwa hayi akekho usathunye eplaza khona into ayoyenza ngazi kodwa ngingayi kakhulu lapho ngithi hayi ngoba kuthunyiwe ngiphume phandle ngalesikhathi ngishaya uvalo uyangeqa ngiyabuthi hayi kwenzakalani ngempela. Ngalesikhathi nompilo bese ngibuza ukuthi senze njani sifonele ambulance noma kanjani. Kwangena ngakuphuma nga
ngingazi uzophendula ngithini ngoba phela ngiyabona ukuthi hayibo lesimo lesi nje ngiyaqala ukusibona shuthi ke ngithi hayi mama ngicela ukuthi unginikeze ithuba mhlawumbe ngizobona ukuthi kusasa kusakunjani yabo ayina ngempela ke ebusuku ngingalali ngizame ke yonke imizamo ke ngithi ngizonze njani ngalesikhathi kwase kuzophela inyanga cishe kwakula cause ngomgqibelo odlule ngangade ngisekhaya kwakumhla 15 khumbula kahle mhla 15 lo wa February kwakumgqibelo kade ngisekhaya futhi lento enzeka kulesini sekuthiwa nje ukuthi sinyanga isizophela vele sengingena ukuthi nje mangihola nge27 egithi ngizokwazi ukuphinde ngizame like usual indlela ebenhlezi ngihlanganisa ngayo ukuthi hayi egithi mangithola imali ngizokwazi ukuqasha imoto ngihambise ubaba because angihlali ekhaya yona into ebingihlupha ukuthi ngoba ngingahlali ekhaya yonke into ngitshela ocingweni yabo so even nasemsebenzini kwangasasebenzi kahle ngihlezi nje ngidala ukuthi isikhathi bengibuze ngithi naye lutho because ngeke ngixoxele wonke umuntu ukwenzakalani ngempilo yami kodwa nje abantu abaclose kakhulu babazi hayi nginenkinga ukuthi ngigulele ubaba yabo so nangempela ke kushuthi ke ngibuye ke ngoba kwakulo usungifike ubusuku ngayo la ngalelo kushuthi ke ngizame yonke imizamo ngingalali ngihlale ngimgadi ubaba uthi angilali namhlanje ngifuna ukubona ukuthi kwenzakalani nangempela ngizame ke ngithenga izinto lezi engathi mhlawumbe zingamsiza ubaba hayi ubaba kwasa ephila ngakusasa lo mama lo ephinde efike futhi mayifika uyadlula ke ngalesikhathi ebuthi mfana usucabangile ukuthi kwenziwe kanjani ngithi mina ayi mama ngeke and into eyingidawuthisa kakhulu ukuthi ngangizwa kuthiwa umuntu mangabe eshawe istroke masingasheshanga salashwa mhlawumbe wagcine iswe esibhedlela kuba nalokuthi mhlawumbe kuyenzeka egcine engabuyi nganginalolu valo because vele sizingane ngisaba ukuthi ngizothi ngithi ngenza isinqumo kanti yabo sengenza izinto ezirong akukho umuntu omdala la futhi lo muntu ofika la umuntu omakhelwane noma onompilo ngabona ukuthi ngeke ngize ngithathe umyalelo wakhe ungcono mhlawumbe ngathiwa lento ishow auntie noma mhlawumbe ishow umuntu omndeni bese ngiyakwazi ukuthi cha akaye esibhedlela so nganqaba ngaleso sizathu noma nganginganqabi ngithi angifuni ukuthi ayilapho kodwa ngithi hayi ngizozama futhi ekhambe ngibona ukuthi isimo sinzima vele ngasesikhathi ngangade ngizoye living kwasekusele ngoba kwakulesine ngibuye ekhaya futhi kwasekusele usuku ollo kwasekusele 3 days mangaphothisi ngiye living kwakusele lwesihlanu umgqibelo then ngomsombuluko kuzoba isonto ngomsombuluko bese ngiqala live yami kwasekusele 3 days because ngafika kulesine ngifike ekhaya futhi ngigcine ngithi ngoba vele ngiye living ngilove lezi insuku ezu3 zayisela ukuthi ngikwazi ukuthi ngilese ngiye living ngihlale ekhaya ngizame nangempela baba ngimbona ukuthi akuba ngconyane yabo ngizame ngayo indlela yake ngehle ngenyuka ngaleso sikhathi ke ngixaxa ukuthi umfethu ngoba engekho nje kazuphi because ngalesikhathi ngangifike umgqibelo omhla 15 ngafike ngambuza kwathi ugcina izolo babesho izolo umhla ka14 February ngikathe ngifika ngolesine futhi kwaphinde kwashiwa into efanayo kwathiwa wayegcine ngalo walokhuzana lo mhla 14 lo nkathi ngangimbuza ukuthi ugcina izolo ngiqale manje ngithi nayi ngeke umfethu akwenzeki ukuthi ehambe isikhathi kanjena engabuyi nokho ngingahlala ekhaya kodwa ngiyazi ukuthi mangifona ngibuza kuhlezi kuthiwa hayi ukhona ubuyile hayi uhambile kodwa nje umuntu obuyayo kodwa ngoba nakho kanje ngeke umfethu engabuyi yabo ayi futhi ngiqale lapho ngihlupheke manje ngithi ngazi ukephi ngiphunga futhi mangihamba ngimcinga bese bakhona intombazanyana nje engibuza umcene umfana wakini yabo ngithi nawe yazi ngicinga yena bisithi hawe yazi kunomuntu owayishawa lapha so lo muntu beshawa laphana izwe ngathi kuthiwa angazi umfana wakuphi bekhomba ngakhona because la wayishawa khona kuyabonakala masila ekhaya kwathiwa hayi umfana wangalawo beshawa manje ngoba ebuza nje kushuthi ubuza ngoba nami kade wangicina so sebuza umfana wasekhaya nami vele ngicinga yena yabo ngisho into engiphathe kabi hayibo ngenzela ukuthi kwakushawa yena ngihambe ngimbheke futhi bese ngiyalela kuthiwa khona la owayebambe khona itoho yabo ngihambe khona indawo nje iscrap yard khona mangifika khona ngifike ngibuze ngithi nawo sanibona ngicela ubuza uJabulani ugcineni ukufika la ekhaya so kanti kuzoqhamuka lo mfana vele okuyena wamphuthumise eclinic ngenkathi eshayiwe elimele eqhamuka ethi wasiza wafika yazi bese ngakwazi kini because abakwazi la bebazi nje ukuhlala kephi kodwa abakwazi la ekhaya kanti mina ngizohamba ngifike ngibuze khona ke kwathiwa hayi umfana kini samphuthumise eclinic kodwa isibongo sakhe bengasazi wafika wambhalisa lapha wathi hayi uJabulani Mdluli so mangifika ngibuza uJabulani Mdluli lapha eclinic nangempela ngihamba nje nami sengithi hayi mangifika ngizofika ngibuza uJabulani Mdluli ukuthi uke wafika la njengoba esho lo mfethu nangempela ngifike ngibuze kushuthi bethi wafika nini ngisho ukuthi mina ugcine ekhaya kuba nini kodwa ngizawona ukuthi kwakuphathwa umhla 15 nomhla 14 because ekhaya ugcina umhla 14 ehamba ekseni kushuthi lento yenze ephakathi nobusuku ngabe umhla 14 nomhla 15 kushuthi bese beyabheka kuma file lapha na bebheke nangempela bemthola umuntu uJabulani Mdluli wafika ngalelo langa lelo yabo kwathi hayi lo muntu odlulisele esibhedlela esitenge ngaleso sikhathi ngihamba nje kushuthi khona umama wayekhona la ekhaya ukuthi isimo sababa vele umuntu osebenzisa iPampers yabo abantu abadala enginikeza u50 ethi uzohlanganisa lapho usalusa uthenga nelinye iphakethe because ngalesikhathi vele kwakusanda kuqala like vele ngoba ngisho ukuthi kwase kuzophela inyanga imali ayikho yabo fika lesimo nje vele ku kanje
enginezo 50 rand lo kusho ngesikhathi ngifike eclinic ngitshela ukuthi umfowethu usesibhedlela eSteng ngiqale ngibone ukuthi unginika lo 50 rand nje vele anginamali vele hlahla leyo kweclinic iseduze naseplaza la isigibela khona masesteng ngiwokhe ngeenyawo ngifika eSteng nginalo 50 rand lo ngithi hayi vele itaxi u45 rand ngigibele ngifike eSteng hayi bese ngiyawokha futhi ngisuke eSteng edrobheni sengesibhedlela fika lapha esibhedlela ngifike ngibuze kusho kwathatha isikhathi nakhona belokhuzi ama security lapha ngibuthi ngize kubani ngisho ngithi naye ngize kumfana sekhaya kanje nje so hayi besho ukuthi belokho bedane bezama ukufona bexhumana nama security angaphansi bekhuluma ngamalokhuza namafoni off bengaxhumani kahle nalesikhathi yabona lapho sengiyasaba ngithi mhlawumbe ngenzeka ukuthi khona le ongafayela ukuthi ngizwe lapho ekhanda lami liyaduma ngicabanga ekhaya ubaba ngimshiye kulesa simo ngiphinda futhi ngiyacabanga ukuthi nomfowethu lana kazi ngomthole ephila yini ngoba phela mabethi bamdlulisela esibhedlela futhi bekukubi kakhulu ngoba nalofana lo wayesho lo owayemamza esibhedlela oyithi wayelokhu edane ethi ufuna amanzi futhi kwathiwa hayi umuntu olimele akanikwa amanzi yabo so wayelokhu ethi ufuna amanzi mayikhuluma nje bayengasho ukuthi lokhu ethi nje icela amanzi yabo so manje mqondo wami ngidlala lo film lo uthi ngiyabuthi kazi ukusiphika isimo manje yabo nangempela ngicine ngilithola kithi futhi nakhona ngangena ngokuthi bengizwele because kwangaxhumaneki nabo ngaphathi ama security lawa ayifuna ukubuza ukuthi kuleli ward labantu besilisa ukhona nomuntu owujabulani hlatshwayo khona lapho uyabo so bagcine bethi hayi ngoba mfethu uyasho kanje sicela ungene yabo bangibhalisa bathi imininingwane yami ngase ngangenayo ngihamba ngiyabuza ngicinga leyo ward leyo yabo mangifika lapha newodini yabona mfethu abole wabhlungu loba ngangibuza lapha ngazi ngakufanisa nani ngihamba nje ngishiya isimo ekhaya sibi ubaba unjeya nomfowethu ngiyahamba ngiyasho ukuthi kodwa Nkosi yami akusekho nje nomuntu ozongiqinisa mhlawumbe makhona engizokufica la ukuthi ngizothola ukuthini ngizokwenza njani hayi ngithi hayi ngiqonge isibili ngihambe ngifike lapha ngifike ngibuze ke bengiyala ukuthi hayi kwathiwa ngilinde wase isikhathi sasesoshaya vele kuthiwa isikhathi lapha siqala ngo12 ngafika vele kwasekuseni mhlawumbe 10 minutes or 15 minutes hayi kwathiwa ngilinde isikhathi sasesoshaya sokuthi kufika ama visits lapho ngiyadaba ngithi kodwa Nkosi yami ngifika ngiphethe lutho ngize ngizobona umuntu esibhedlela kodwa ngithi hayi mangimthole ephila nje ngobonga lokho at least ukuthi ngifike ngiphetheni akusenani nangempela sishayeke isikhathi ngingene ngifike ngishuthi ngingena nje ngiyaqhaqhazela ngiyasho ukuthi kodwa Nkosi yami ngifike ngiyabuza abantu ukuthi mangikhuluma inesi noma labantu abasenza lapha ewodini before singene kwiward la kunembhede khona mangikhuluma ukuthi ngangikhulumela phansi yabo like mina ngangithi mangithi ngiyakhuluma nje lapha ngikhulumela phezulu yabo uthi asikuza bodi khuluma kakhulu ngikhulume ngithi nginyusile izodwa manje izwa linyungu ukuthi khona lento emla yabo shuthi ke bese lo nesi lo bese yamemeza yena ukuthi ufuna ukuconfirm ukuthi ngisho njalo ukuthi ufuna ujabula nhlatshwayo sho ngesikhathi ememeza bese kanti umfowethu uyezwa kumenyeza igama lakhe yabo nami ngikhuluma nje ngigijimisa amehlo kanje embhedeni ngiyacinga yabo kusho ukuthi mezwe naye kuthiwa ufuna ujabula nhlatshwayo bese ethi uyabiza umfowethu yabo ngibone ephakathi ethi hayi nangi mina mayithi uyaphama nangi nami vele ngimlapha yabo sho ukuthi bese ngiyambona ethi unesayi nangi umuntu lo yabo nami vele ngiyambona ukuthi umfowethu lo yabona mfowethu mangifika lapha mfowethu kwavela wafika inyembezi mfethu angasikhoda nje mfethu ngikhulumeke nawe mfethu ngimbuza impilo noma ngibona ukuthi hayi ayikho kahle ngoba ulimele futhi yabo umzimba wakho awuvuvukele yabo nje la isinyeni wayinamapipe awuthula ngimbuza indoda kusho ukuthi nakhona siyaxoxa nje uzongikhombisa amapipe la ngoba siyaxoxa ngithi hayi mfethu lamapipe la wenze njani ethi hayi manje ke ngophele ngaphakathi lamapipe la bamuma ngawo uyabo futhi washayeka wathinteka la ngazi ngizothi nisinye kodwa nje manje izinso washayeka wathinteka la ezinsweni yabo so babemklina ke ngalamapipe la yabo futhi ngithi hayi mfethu sorry yabo sixoxe nje kodwa nje kubhlungu futhi bese engicela ugwayi mfethu yabo ngoba vele isimo lesebe kuso ngoba beyiphara futhi ngoba la vele bengisenagwayi and amazwi afika kabhlungu mina la ukuthi engitshela ukuthi bese etshotheni ulahliwe ebona kuphela izinsuku akufiki umuntu kushuthi akukho umuntu nofuka ubika ekhaya yabo kodwa nje ukuthi ngihambe ngifike nje uyabonga nami ngisho ukuthi hayi kodwa mfethu bengingazi nami ngisaxaye ukuthi mfethu ngoba uhamba ubuye ekhaya ngabe indaba ungabuya yabo kodwa ngoba kanje hayi kulungile ngiphume ngithi ngombhekela ugwayi ngihambe yabo mase ngibuya nogwayi lo yabona mfethu ngathenga namahewu khona ngakushongo la kusho ukuthi ngesikhathi ngifika eStenga ngoba bengihlala eStenga vele mangiphuma ngahamba ngaye endlini khona imadlana yayikhona endlini vele nami ngangisho ukuthi ngizokwenza ekhaya nami sengizobuza lokho ukuthi awusuyithathe yiphi imali ngoba ngifika endlini futhi ngifika endlini ngithathe leyo madlana ngathi kwakuyimali engahlanje 100 rand yabo ngagibela ngabuya hayi ngafika ke futhi ngithenge izinto lezi mase ngifike khosi isikhathi lapha sabantu abaningi ngathi u2 hours ngaba nasisikhathi ukuthi ngikwazi ukuhamba ngize ngifike endlini yabo ngifike ngibuye mangibuya ke ngifika kasekho ngathi ngiqhamuka nje la umbhede ubukhona ngiyabona kunesikhala
ela ngishala ngequva ngithi hayibo useshone manje futhi bese lo seceleni ngoba bakhona nabanye la ekodini engitshela ukuthi hayi umfweni uthe uphuma nje basale bafika bazomthatha yabo la ngishaya uva ngithi bamthatha bamsapha lapha akana phone umfowethu nami futhi ngase ngithi ngoba mfethu kukanje ukhona la mfethu mawuthi una inamba cela ungiphi inamba yakho ngizobuye ngifone yabo noma mayisebuyile mfethu cela ukuthi ungicall back ngizofona mina yabo ngabuya mfethu wena mfethu ngahlupheka lapha ngahlupheka ngoba nokusuka sengigibela ngase ngidlula ukuthi nje at least mangithathe town to town ngizokwazi ukuwalk ngeke ngisaba nokuthi mhlawumbe ngizothi ngilindi local because imali ayikho mangifika ke la kaSiqumbe sengibuyile ngiphinde ngoke ngizela ekhaya ngafika sekuhlwile nje ngaleso sikhathi mingifela ekhaya hayi ngiyafika lutho namanje ucall back lo ukuthi mhlawumbe hayi usebuyile ngitshela ukuthi mfethu kwaze washaya u9 ebusuku lapho ngangitsho ukuthi hayi mhlawumbe umfethu ngoba bemthathile nje mhlawumbe kubi kakhulu ke manje yabo ngokubuka isimo wayekuso ngithi hayi kulungile kodwa ayi ngizame mfethu ngipatanise ngithi hayi ngoba kanje na vele futhi kumele ngikubambe kunje yabo sabambisana naye ukhazini wami ke lo behleli nobaba lesikhathi mina ngingekho lana hayi kube ukuthi ke kungene ucallback wangena cishe kwakuse ebusuku ngabo 10 11 kanjani sakhumbula ungena callback ngempela ngifone same time yabo hayi ngifone ngibuza awuphi umfethu ethi hayi nangu sikhulume naye ngithi akwenze njani ethi hayi mfethu bebesawo ngiclean yabo because kushuthi umuntu obekalela isikhathi uthi imva isikhathi bemthathe imva isikhathi bemthathe kushuthi mina ngafika ndivele yabo sebezomthatha yabo hayi ngiqale ke ngikhululeke ngithi ngoba sesiyakhuluma ngiyamuza awu right yabo ebese inyanga vele isizophela kuthema kuphela inyanga ngihole because vele yabo ngakade ngisebenzile ngihole ngithenge la izinto la ekhaya ngithenge ukiti engacathi mhlawumbe ngamsiza ubaba ngizame ngithenge yabo bese ngiyahamba ngiyobona umfethu ke inhlahla leyo kube khona umngane wami ke esasisebenza naye ngiphelezeni impela sihambe siyombona sithenge izinto ezincane ke nezinto zokushintsha ngoba phela wayengenayo into yokushintsha lezi impahla wayegqokile kathi eshawa zayidabukile nje iphelile igcwele igazi yabo ngimthengele ukuthi at least makwenzeka mhlawumbe ishintsha noma sephuma kube khona into azokwazi ukuthi ayiqhawwe yabo ngempela ke sifike simboneke ngempela kube right ke ngibuye ke la ekhaya ngiqale nami ngibona ukuthi hayi cha umfowethu mayisekwazi ukuba kanje futhi uzobuya ekhaya yabo the mayiphuma esibhedlela ke hayi ngihambe ngomlanda sibuye size la ekhaya ngimtshele ngithi mfethu yabona uncane ububonile nasi isimo sababa lana so indaba yokuthi ubuyele emgwaqeni mfethu kumele ukhetheke manje impilo yakho ucishe walahlekile ngempilo yakho nangu nobaba so lobo umzimba engibithwele mfethu ngicela ukuthi sibambisane because angikwazi singathwala ubunzima bababa ngiphinde ngithwale nawe futhi ngcono uma ukuthi sithwala ubunzima obubodwa kube ukuthi sithwala ubaba ngokuthi mina ngicabangele wena ngiphinde ngicabangele ubaba yabo nangempela mfethu yabona ngiyabonga kakhulu mfethu kunento eyehleze wayisho kumina mangimtshela ngama rehab ethi na mfethu akusiza ukuthi udlale ngemali yakho ungise rehab kahle kumele kuze kube kumina yabo ukuthi ngiyafisa nokuyena noma ngiyafisa nokuthola usizo uma uthi ngizongithatha ngenkani yakho kusengenzeka ngibuye because sinokubona abanye bafethu bebuye emarehab phinde futhi beqhubeke la abagcine khona so wathi mesho lawo mazwi bangabona ukuthi ngiyabonga ukuthi ungicabangilile because nami ngikukhathaze ukubuka umfethu ephile emgwaqeni like kwaphela 8 months ngifika la ekhaya singabonani naye 8 months ndoda ucishe unyaka no half lo noma ikota unyaka uhalf unyaka nekota 8 months ngingamboni ngifika la ekhaya kuthi hayi ube khona nini ngilale ngihambe esale fika engiphathe kabi lento uthi umfethu njalo futhi siyaxoshana makufika mina uyahamba makuhamba mina uyafika yabo like kwazi phela 8 months sekufuna khona sabonana emgwaqeni bese nginokuthi mangifikela ekhaya mase ngihamba ngingagibeli ngiwalk nje ngihambe ngenyawo ize ngifike eplaza lapha kaSiqumbe ngoba ngithi mhlawumbe ngiyenzeka ngimbone emgwaqeni kanti ngayola ngavele kuzokwenzeka futhi ngabona uyena sengithi ngizogibela nje singithi hayi ngeke sengihambe isikhathi eside manje sengizomisa itaxi ngigibela kanti ngizomfica vele ngakhona ngidlule nje engibone hey bafu manje ngiyaphendula umuntu othi bafa umfowethu yabo ngijike enje ethulambile yabo mfethu awuyingane ekhaya ngoba ulambile ethi mfethu yabona ngoba phela lento le iyabafukuzisa bona into abakade belekungale bebhema bo so ngimnikeze lo mali le wawu 10 rand nakhona nje ngiyabhatanisa mfethu hayi kodwa futhi letha la ngimthengela amagunya u2 yabo engicela imali yakho hayi ngamnika ngasazi wakimi kodwa wakuhlweza bo khona lokho nje ngithi kodwa kubhlungu ngoba mfethu lento engiyenza kufanele ukuthi ngiyambulala mfethu ngimthuma ukuthi akathenga into azoyibulala kodwa ngoba mhlawumbe mangingamniki le imali le mase ngizwa ukuthi ushayiwe ngizophatheka kabi ukuthi kube mhlawumbe ngimnikile bengeze igangi yabo kube nalokho kumina mina bengicela imali bengiba nokuthi yazi ngiyambulala umfowethu la kodwa futhi mangingamniki futhi ngizobe ngirong mase ngizwa ukuthi uselimele kuzongiphatha kabi lokho yabo hayi futhi ngoba ngisho ukuthi ya ngoba phela 8 months singabonani futhi sebuyile la ekhaya mfethu sikhulumeke naye and ngibonga ukuthi mfethu umfowethu akaze ngisho rehab lento ehlezi isho abantu ukuthi hayi ayikho abanye bephike ukuthi umfethu umuntu uyakwazi ukuyeka idakamizwa ngaphandle kwe rehab umfethu akaze rehab akaze kuthenge ngisho khona into ekuthiwa imethadone akaze ithole ngisho imethadone umfethu
bengihlezi ngithandaza mfethu uyabona mfethu ngaye ngampost umfethu like ngonyaka odlule mangaphonsisi so 2023 mangaphonsisi kodwa nje umfethu khona ngaye ngamposta khona ku TikTok kwaba itopic engaka ngumfowethu bekhuluma abanye besho lokho nalokhana ezubona kwenzeka kubaba yabo ngaze ngasho ngathi mina noma kuthiwa mhlawumbe ngiyabukisa sengabukisa ngegazi lami sengabukisa ngegazi lami ngithi nje ababuka abantu kodwa ke ngathi ayikulungile ngabuye ngawasusa lawo ma video lawo ngokuthi ngibone ukuthi abantu futhi lento le bayithathe ngenisathu because empilweni vele kuyenzeka kube khona abantu ababa negative yabo so wena wakho ukuthi uthathe lokho positive okuzosiza wena so ngangamposta umfowethu abaziyo mhlawumbe bazothi mabebuka mhlawumbe besho ukuthi siyakhumbula wavela umfowabo abanye basebenakho ukuthi mabe ngiposta izingane zami because content yami ku TikTok bengiposta izingane bethi mangithi ngiyaposta bethi sewaba njani umfana wakini yabo ungiphathe kabi lokuthi yazi abafethu noma ngithi ngiyaqhubeka bangibuyisele emuva kodwa futhi ngakho ukubuyela emuva kwami ingoba nabakhathazekile ngayo uyabo ngiphinde ngichaze lokho engichazayo yabo ngathazi angivele ngasusa ama video ngakhipha ama video mfowethu ngaqhubeka ne content yami ngizipostela izingane nokuthe makufela isimo wele sengibona ukuthi yabona manje ngathi kungaphekwa amandla ami ke manje yabo and futhi into yangenzi ngifake ubaba engondleni zokuxhumana ngase ngibuka ukuthi at least noma kuthiwa mhlawumbe khona into engehlelayo mhlawumbe khona izinto ezirong engicine ngizenza kube ukuthi at least sambona wakuveza ukuthi sina sathula sangavela because like sinokubona kunama organization la inhlangano ezisiza abantu abaseyimeni ecishe efana nesababa mhlawumbe inzima kakhulu futhi ngithi nami athi ngikwenze mhlawumbe ngoba ngizothi ngilinde bona angeke ngoba namanje bengakaze befika ngisho ukuthi ku wrong lo kodwa sengisho ukuthi ngoba nami ngathi mangithi ngoba ngine platform athi ngizama ukuyitakula mina ke mhlawumbe kuzobonakala because kwesinye isikhathi abantu banokuthi kufanele kuze kufike wenze something yes mangabe uyisiza wena kuba nokuthi hayi yabo because nginokubuka futhi abantu banokukhuluma izinto engahlali kahle kimi ngithule ngithi shuthi kube bekuyinhlangano noma iorganization ethile bebezothi hey iyasebenza le organization isizuvusi kubaba wakhe kanje kodwa ngoba naku ngiziveze mina ebantwini ngesimo engibhekene naso abantu bakhuluma bathatha ama side bakhuluma basho lokho nalokho kodwa ngathi ayikulungile as long ukhona abantu aba positive nami abangesekayo kuzoqhubeka konke ngendlela nangempela abantu bayasupporta nje mfethu kakhulu yabona nje mfethu angazi umuntu mfethu uyabona ngohlezi ngimhlonipha ngibona ukuthi yazi usizo umuntu ongamazi mfethu umuntu ongeke kubuze nokuthi ungwapi evele nje mfethu ngicela i-account number yakho mfethu ngicela ungiphe i-PAX number yakho bethumele mfethu yonke into mfethu engasiza ubaba yabo because mase kukanjena mfethu kusuke sekumuntu wethu sonke yabona makuthiwa umuntu ngabantu lento engibonile ebantwini ukuthi yabona abantu bathathile iside lami bangeseka noma kukhona abantu ade bekhuluma izinto engahlali kahle kodwa abantu bengitshela ukuthi yazi Mvusi njengamanje mfethu isikhathi sakho sokuthi ungafocus kakhulu lokho ongakudingi focus lokho okudingayo yabo because siyabona thina siyabaza ubuhlungu obuthwele sidlulile kubo abanye bayasho bethi nathi sibhekene nabo kodwa at least bona banayo isupport bakhona abantu ababasekayo mhlawumbe emndenini uyabona bethu uzobheka ikhaya yabona nje mfethu ukuba i-breadwinner umncane angisho ukuthi lapho ngimncane ngalendlela kodwa kule age engikuyo ukuthi ngikwazi ukuthwala ikhaya yonke into ibheke mina akusiyona into elula leyo uphinde futhi nomzali egule ngalendlela lena uphinde futhi kungasondeli umuntu noma besondela kodwa akukho mhlawumbe okutheni abakwenzayo uyabona mfethu kunomehluko phakathi ukuthi ngoba begula nje ngeke ungitshela ukuthi mawufike ngeweekend mhlawumbe ufike kule sihlala umgqibelo isonto mhlawumbe ngesonto ntambama noma ngosomluko usuyahamba isimo sizolunga ngalokho ezimina ngumuntu obebheka ikhaya mhlawumbe kube khona umuntu ofikile wathi cha Vusi qhubeka usebenze ngoba siyabona ukuthi uwena umuntu obeka isinto etafuleni ebheka ubaba bengingakuzwa ukuthi hayi eklise ngiyazi ukhona umuntu obheka manje akekho ukhazi nami mncane uqeda isikole last year uqeda wakhe isikole nami ngithe mangibuka ngathi hayi angifisi ngila ngamhla sesikhula because phela siyakhula ngoba siba ngakasoba abadala kusasa angifisi ngila ngumfowethu mhla esenenkinga esho ukuthi yazi ngaye ngabambezeleka kulo wanyaka uVusi waqhubeka nempilo yakhe waqhubeka wenza icontent because yabona icontent bengiyenza nezingane but kunalesimo besikhona besingaveli lese ngithe mase ngisiveza wonke umuntu waxaya ukuthi hayi uVusi kanti uphila nesimo esinjena kanjani yabo because ngoba ngisho ubaba ugula kumqala ngo2021 it's not like uqale manje because abantu ngoba sebebona manje TikTok bethi awuvusi indaba benze lento le abanye basho ukuthi hayibo umuntu umdala umuntu ogula akavezwa ngisho ukuthi kube bayazi ngabe yabona mfethu angifuni uqamanga isizathu noma isinqumo esangithi ngimfake kanje ngoba benkundleni bengithi ngifuna usizo nami ngihlezi ngibona abantu besizakala ku TikTok yabo abantu bayiveza izimo zabo bezokhala besizakale nami ngathi hayi ngoba abafiki lawo bantu labo hayi ngeke sengikhalile kwanele manje ukukhala kwami mhlawumbe
ake ngikhale kuzwakaleke manje yabo ngabonga kakhulu ukuthi at least ngiyabonga and okunye la okwenzekile ubaba omunye uzoyibuza ukuthi ngathi ubaba kanamndenini bapha abafowabo bapho o-auntie bethu osisi bakho ubaba ukhona u-auntie unokufika la ekhaya yeah kodwa akahlale noma efikile ufika ngoba ngisho nje efike ngeweekend ehambe yabo ezosibheka nje ezisibheka ubaba yabo kodwa lokho akwenza imehluko ezikungasekho umuntu osebenzayo ke lakho one income ezokwazi ukuthi kuqhutsheke kuphila so that the challenge efika ibe khona ke lapho so ngigcina sengithi no ngoba akasekho umuntu osebenzayo and like makufika umuntu mhlawumbe sengigada ukuthi uzofika ephetheni kubhlungu mfethu ukuthi uthandazela ukuthi at least mangafika umuntu efike mhlawumbe noma ne-rice yabo noma engafika mhlawumbe namathini abhontshisi so lokho kwenza ukuthi nawe ugcina usune stress phezulu ukuthi umzali uyagula uyabo so kusho ukuthi umfaka wami ubaba einkundleni zokuxhumana ku TikTok ngingasho ukuthi kungisize kakhulu ngoba ngithe ngipost ubaba as like i-social media phethe ihamba umhlaba wonke phethe ihamba nje yabo shuthi kwakhona ukhazini wami engingamazi esengazi manje ukuthi ukhazini wami lo wabona ivideo ku TikTok shuthi exoxela ubaba wakhe ethi ubaba yazi ngibona ivideo lapha ku TikTok kunomfana ohlukumezekile ohlala nobaba wakhe uyagula uyabo wakahlatshwa lo mfana lo uyabo shuthi ethi ubaba wakhe athi ngibo umebuka mina ke akangazi kodwa ubaba uyamazi hayibo umfowethu phela lo yabo shuthi bahlala eGoli ithokoza indawo ukuthi isethokoza khona ngapha eGoli ihlobuzi lapho za shuthi bayadukelana nobaba bese bancane cishe babe ngathi because maye shuthi ufikile ubaba la bafika la ekhaya ngokuthi bebone ku TikTok shuthi nakona ngoba inamba yami ikhona lapha la ngifihlile wangithinta athawu vusi akuwena lo engichaze ngithi naye ubaba kanje ethawu umfowethu lo hayi eshuthi sofika nini yabona ngempela engcela ilocation ngimsendele befike la ekhaya behamba bebabili nomunye ubaba futhi shuthi babe bawu2 kodwa ubaba mdala la ubaba laba befike la ekhaya abafowakhe ubaba so kwaba ngaleyo ndlela ukuthi shuthi ingane yabona ivideo yakhombisa ubaba kanti imkhombisa umfowabo abadukelana namayesho ubaba lo ngoba ubaba kakhulumi kakhulu yabo umuntu othule so uma echaza ubaba sesichazelayo nomfowethu kuthiwa mina ngangakazalwa mina bedukelana bese bancane babe senza la emakasini indawo la sithebe emafamily ngiyabona badukelana lapho ngokuthi lo ubaba wahamba wayegoli eyobheka imisebenzi nathi yazi ukuthi sithiwa kibe egoli kuyozama amatoho badukelana lapho ngokuthi kwalahleka amafoni umesho ubaba uthi wakwafika khona la kaSithebe efamily leyo baba ababesebenza kuyo hayi wafika khona wabuza uthi hayi amafamily ashintsha njalo ke la kaSithebe bathiwa kuleyo family yahamba kudala yabo so kwaba ukuthi badukelana kanjalo ke waphindela emuva ukuthi engamthuli so babonga ukuthi siyabonga mfana ndodana ukuthi uwenze lento noma kungabanga isithombe esihle kwabanye kodwa ngoba sesitholeneke manje siyabonga uyabo because umfowethu kade sisadukelana nabe singazothi simthola lapho simfuna kephi noma nala wayehlala khona baba futhi baba wayesahlala emqashweni ngoba ngisho babe sebancane kunemqasho ngala wayengakakho ubaba emqashweni ngala khona uthi kaGostini yabona uthi wabhekana lapha babehlala khona ngathi hayi abamazi lokho sekukudala phela yabo hayi asimazi lo muntu lo so babonga lokho ukuthi siyabonga mfana ukuthi unaka ubaba ngalendlela yabo kuze gcine kutholana nezihlobo ngalendlela so nje mfethu mina i-social media mfethu iyangisiza kakhulu iyangilekelela esimene ngibhekene naso mfethu yabo i-support mfethu nanokuthi nje izinto ezenzakalayo ngibona ngathi kuyiphupho ngathi uthi nje ngiyaphupha yabo kodwa nje isicelo sami noma isifiso sami ukuthi nje ubaba aphile mfowethu ubaba mfethu awutshele nje umuntu mfethu uqala ukubuka ukuthi ubaba unankingani mhlawumbe ukhona mhlawumbe ongakwazi ukuthi mhlawumbe eveze mhlawumbe kwamqani ukugula into ekanjani inkinga yababa i-stroke baba washawa i-stroke noma waqala wangifihlela mina because mina ngumagcina la ekhaya ngimncane baba vela asibaningi kuye so ubaba waqala wangifihlela shuthi ngimuzwa ucingweni lesikhathi ngoba ngithi ku2021 wayesane phone baba nje sikhuluma ngifonele naye yabo ngiyamuzwa masikhuluma la ucingweni ukuthi hayi kwangathi mayikhuluma uyanqamuka hayi baba indaba shuthi bese ngiyaphunywa ngithi hawu baba uphuzile yini yabo ehlekwa bethi cha ngithi naye baba ukhuluma ngathi manje angikuzwa umoya ngathi uyanqamuka yabo hayi lo actually thina ngantshela lento ingihlupha nithi naye baba ukhuluma yabo nje mangizokhuluma ngithi yabo kunqamuke nje mayikhuluma kuba ngathi uyanqamuka bese ngibuza nanga ukhazi nami okuyena obehlala ekhaya ngithi naye ubaba ngazi mayikhuluma ngimuzwa kahle indaba ethi naye uma kumela uke wadlikiza wazi kanjani yabo ebusuku yabo ngithi naye ubaba uyangifihlela ngithi hayi mhlawumbe ngifihlela kufanele kodwa hayi ake ngiyikhaya ngathi mangifela ekhaya ngiyafika ubaba ngiyambona bo kushuthi uhlangothi olulodwa wayebo wayehamba nje bengahambe eqonde
yabo ngibona so ngoba nje khuluma nje wayikhuluma yabo like ngathi uyatsheka ngabona so I stroke lesi yabo ayishuthi ngizame ngendlela ngigcine ngithola ukuthi hayi sona stroke cause ngathi mangise clinic ingafike ngabika ukuthi hayi ubaba unenkinga kanje hayi bazama ke bamnikeza le maphilisi akhona izinto zakhona yabo enenye into ibisha kakhulu ukuthi ukhazini wami uyafunda nami ngihlala la ekhaya umfowethu usemgwaqeni uyiphara so ubaba umuntu ohlale yedwa la ekhaya noma ephuma uyaphuma kodwa nje la ekhaya emini nje kusuke ngekho umuntu cause na umfowethu ukhazini wami ifethi yabo wangiqhamanga usiqede kanzima isikole efunda matric imfethu esimene esikanje cause ubaba ubehamba noma ehamba umuntu ibalance yaphela kodwa nje ukuthi engabe sahamba nje it's all ephelele imizwa cause manje yabo imizwa akasenayo mangibuka cause noma echama akakwazi ukuzisephisiwe noma ngathi mhlawumbe uyezwa kodwa ngoba akakwazi ukuhamba akakhulumi futhi so kuzozenzekela vele kufanele kwenzeke so yabo yona inkinga leyo umfethu nje mfethu isikole siqede kunzima ngifuna uqhamamanga yabo kodwa nje ngiyabonga mfethu ukuthi ngibe nokhazini njengaye okwazi ukuthi engamlahli malume because mfethu yabona lesimo lesi abantu bengabuka mina phambili kodwa khona umuntu oqale lento le before mina ngifike uyabo okukhazini nami umuntu obekuyena obepheka la ekhaya enza yonke into before mina ngibuye ekhaya mina ngibuya la ekhaya njengomfana indodana la ekhaya okumele ibe khona ngibona ukuthi cha angikwazi ukuthi ukhazini nami ngathwala kanzima kanje umalume wakhe phela lo akena ngisho ubaba wakhe akena uma wakhe umalume so nami lokho kunginika lokho ukuthi ngeke nami ngize ngikwazi ukuthi ngingathwala umzala noma umzala omunye umuntu ngalendlela akumane kube yimina ngibuye noma yena ekwazile ukuthi ebambelele ethi umalume ngeke ngize ngimshiye ngeke ngize ngimlahle engithanda ngaye akaze complain kumina akaze complain kube kumina lokho ukuthi kufike kimi emqondisa ehlukumezeke wena hayi ngithi angibuye uyahlukumeze umntana kaanti la ukuthi engathwala kanzima kanje hayi ngeke akumane kube yimina yabo ukubuya kwami ekhaya kungisizile akungisizanga futhi ngingasho ukuthi ngithi akungisizanga ngoba ngilahlekelwe umsebenzi kodwa futhi ukubuya kwami ekhaya kungisize ukuthi namhlanje ubaba uyaphila umfethu ubuyile ekhaya akaselona iphara uyabo ukulahleka kwami umsebenzi mfethu yabona le period le nyanga le uFebruary mfethu March April lezo nyanga lezo mfethu angifuna uqhamazi izona nyanga engeke ngize ngikhohle February ubaba uhlala phansi akakwazi ukugula umfethu usesibhedlela umfethu uphume ngoMarch esibhedlela uphume ngoMarch nawo phansi nawo March waphuma hayi nami ngesikhathi ke sekuphelile leave lokhu ngizama esenda nge1 week because bangilethe 2 weeks emsebenzini bathi angiyobheka isimo ekhaya waphela 2 weeks ngacela ukuthi hayi ngeke isimo sinzima ngicela ukuthi yabo bangineze 1 week emva kwalo 1 week base bengiphoqa ukuthi ngibuye ngathi hayi ngeke ngikwazi ukubuya wena umsebenzi wagcina usuyeka nje totally angithi phela mina ngibuyela ekhaya ngise living yakhona ngoba ngisho ukuthi before ngibuyela ekhaya kwaba no 3 days lo wawulovayo ngangizoyi living so mangibuyela ekhaya kusho ukuthi ngokuthi isimo asishintshe siba worse ngokuthi sishintshe ngase ngithi hayi ngoba ngisase living nathi ngizama indlela ukuthi ngithole i-transfer because uShekhasi no Shoprite ilokho into yes so ukhona uShoprite bawuthula eMandeni yabo ngihambe ngila eShoprite ngifike ngibuza isikhala sikhona ngathi hayi phela lokho kumele ngikhulume neadmin yami because bona angeke bekwazi yabo nami ngibona ukuthi vele ngiyakhona vele sengiqalile ngakhuluma khona ngala yabo so iadmin yami ke ilokhu uthi hayi bazozama yabo angazi mabesho bethi email ayiphendulwanga kanjani so nami angasabuzi kakhulu yabona futhi ukuthi uthwala umzima bokuthi ugwele ubaba ikhanda livele lidume yabo ngizwe lokho abangitshela khona noma mhlawumbe kube khona mhlawumbe la ukuthi ngimchallenge umuntu kodwa ngithi ngokuthi athi ngilalelo lokho akushoyo yabo nokula kuthema bethi angibuye emsebenzini and yazi enye into umuntu mhlawumbe ngiqamba manga nginane proof because into sasikhuluma ku WhatsApp nangibuye ngifone mase ngibone ngaphenduli kodwa kuningi kukhona kwi conversation yami sikhuluma ku WhatsApp ngaze ngagcina ngimbhalela ngathi hayi ungamani uphela umsebenzi ukuthi ngilahlekelwe ubaba ungamani uphela umsebenzi because angeke ngikwazi because wayethi angibuye emsebenzini yabo as i company yalimala mangingabuyi mina emsebenzini futhi ngi-understand lokho manje ngithi ngeke ngikwazi ngamani uphela umsebenzi nakhona nje ngizidela kanjena ngithi at least ima bengixosha ngizokwazi ukuthi ngithole imali siqhubeke siphile ekhaya ngibe ngisabheka ubaba yabo nalaba ngithema ngithi ngiyakhona ka Department of Labor ngithi phela ngizama ukuyoclaim noma ngiyozama ukuthi ngithole iUIF yami kwathiwa mina ngiziyekele mina emsebenzini kubhala ukuthi nje absconded mina ngiyafana nomuntu ongasawufuna umsebenzi o resignile yabo indoda mfethu ngacishe ngawa lapha ngizwa leyo nto leyo ngathi mangisuma ngoba ngangihleli phansi ngathi mangisuma ngashawa isiyezi ngathi hayibo kwenzakalani ngempela awusebenza isikhathi singanani khona ngiqala ukusenza ngo2020
sengino 5 years full 5 years because ngiqale ngo March 2020 ngoba bengixosha ngo April nje because ilokuzana I dismissal yami ngayisayina ngomhla 7 April yabo vele bese ngixoshiwe sekusele ukuthi manje kumele ngiyosayina and isikhathi bengasithuli sokuthi kumele ngiyosayina kodwa ngoba nginakho vele sengixoshiwe kulungile athi ngiyosayina ngihlukane nabo ngoba vele abakwazanga ukuthi bekwazi ukuthi be-understand isimo sami yabo noma bazi because vele ukugula kwababa into vele ngisho ukuthi yaqala ngo-2021 bebazi vele benginakho ukulova kwesinye isikhathi emsebenzini ngisho ukuthi ugula ubaba yabo nakuba ke kwesinye isikhathi masilove emsebenzini sibeke izathu noma ama reason ukuthi sigulela umzalo mhlawumbe umunye ethi ugula ingane kuye kungakholakali yabo so kodwa kwakuyiqiniso ke lelo ngoba kugcine sekuvela and nabo laba khona msho bayathuka bebona ukuthi hayi kanti ukuthi besisho mhlawumbe yabo because umuntu mangabe ezoyelivini ebese khona lapha elivini bese ecela itransfer ubuka ngathi hayi unamanga lo usefuna ukuwa ngakubo manje kodwa mase bebona manje ezikuvela kuqhubeka yonke into eyenzakalayo abantu besho lokho ngalokho sebeyabona mhlawumbe naye imanager la mangathi ibona ithi kanti uvusi beqinisile and akusekho ukubuyela emuva sengisayinile ukuthi bayangixosha and futhi nami angiboni ukuthi ngisangaphinde ngibuyele emuva futhi because vele isimo sinje angikwazi futhi ngoba nakho baba sengibone engcono sengithi hayi ngiyahamba because angazi ukuhamba kwami futhi kusangaphinde qhubeke noma kuqale phansi yabo so nje mfethu yona into ngizosila ubhlungu ngifuna uqamba manje so mfethu yini into eyifisayo wena mhlawumbe uthi abantu mhlawumbe abalalele bekulekelele ngayo mfethu yabo khona noma ngaye ngasho kwesinye isikhathi because engakhala ngakho kakhulu kwaba ama Pampers yabo ngoba wena mfethu abo ama Pampers ngifuna uqamba abantu abadala mfethu are expensive noma eshibhile mfethu because uyabona ukushipa kwawo basuke emancane nalokuthi phela ngangithenga lawo nonimi kwa lawo mfethu kuba uplastic omhlophe nje okwazi ukubona phakathi ubone ukuthi nayi inhlobo enjani yabo bese bakhona lawo asuke nama logo ke ugcina ubonakala ukuthi yabo kodwa nje ngangithenga lawo mfethu kunzima mfethu ngekho mali ithi phone yami ngakhala nje mhlawumbe ngene imessage notification sengoxhuma ngisho mhlawumbe ngenzeka ukuthi khona umuntu ongifakela 100 rand noma khona umuntu ongifakela something yabo mfethu yabona mfethu angifuna uqama ngike ngahlukumezeke emqondweni mfethu yabo kodwa nje ngibonga ukuthi namhlanje mfethu ngisaphila kuze be namhlanje mfethu ingqondo yami isasebenza kahle and ayike decision errong ngiyithathile mhlawumbe ukuthi ngicine sengenza into ebhedayo ngibheme mhlawumbe ngiphuza utshwala kunalokho nje ngivele ngaqina kakhulu ngathi yazini angivele ngibe yindoda ngempela ke manje lento ebengitsho ukuthi ngeke ngikwazi ukuyenza ngingayenza abantu bamangala ke mase bebona ngempela ukuthi khona umuntu wesilisa okwazi ukwenza kanje edele yonke into ngitshela ukuthi mfethu mina Stenga benginayo umuntu ohlekisana naye yabo lonto leyo nginezingane uyabo kodwa ngathi no hayi ngizokuyeka konke ubaba lo muntu ungikhulisile mfethu yabona enye into mfethu ehlala ibuye emqondo nami mfethu ubaba une injury yabo iminyaka ubaba une injury mfethu waphuka ithambo la lamathambo lawa la kudala sisebancane yabo so ubaba benakho nje sisikhula khulile nokukhala ngeenhlungu yabo kunesithombe se-x-ray yakhe la ubaba angazi wabuya naso kanje because lezi izithombe zama x-rays yasala ema-clinic kodwa saba basikhona la ekhaya ngathi mangithi ngiyayiphakamisa ngiyayibuka ngiyabona amathamba ashiyene kanje la leli thambo leli yabo baba waphuka nini yesho ubaba ethi ngazi 2000 ba kodwa kudala mfowethu yabo ngithi manje bawa manje baba ungalungisa ingane wangayingane pho uyohlinzwa ubaba washo into ebhlungu ngasaba ngisho ukuthi ngizothina emva kokuthi esholo kwathi ubaba into eyenza ukuthi engakwazi ukuthi ehambe ukwazi ukuthi operate la angithi nale khasi khona ehlala sibathathu uma ushone le kabe sihlala siba u4 kuno one room lo besihlala kuwo la ekhaya siba u4 kushuthi kwashona uma sasala saba bathathu so ubaba nje ulimala nje usaba ukuyenza operation ngoba engazi thina sizophila nje phela angiba besiphila ngamatoho yebo lonto le so manje ubuka ukuthi baba maye wenza operation uzohlala isikhathi eside bese thina siphila kanjani ngoba phela kumele sidle so ubaba wayesebenza naye injury yakhe lena futhi kwagcina ubhlungu buya nguya buphela yabo baphela kanjalo ubhlungu kodwa noma bungaphelanga because mayithinteka uyabuza ubhlungu kodwa nje wagcina umuntu nje mfethu yabo ubaba strong ngubaba bewumakhi amatoho akhe nje beyakhe izindlu nje mfethu sonke nje la songumakhelwane awukho umuzi baba angasebenzanga kuwo miningi imizi baba asebenzile kuyo ebasiza abantu ngokuthi akhe noma babebiza leyo mali encane ubengasiyena umakhilo owaziwa ukuthi makho omkhulu wakhe izindlu enkulu leyo piece job nje mhlawumbe umuntu wakhe toilet yebo unoplastelwa bewusebenze kanjalo yabo sakhula ke ngalondlela so leyo nto leyihlahla libuye emqondo nami ukuthi ubaba wakwazi ukuthi esacrifice ukuthi operate for yena ukuthi ebe right
ngenxa yami nomfowethu ayingeke nami ngeke ngikwazi ukuthi yazi umsebenzi sawudinga bethu yabo kulesikhathi sesiphila kuso futhi manje futhi imisebenzi ayitholakali ukuthi sengamane nje ngidele umsebenzi nje ngibe ngathi ngizophila ngani kusasa kodwa ngikwenzile ngokubuka impilo yababa ukuthi ubaba wakwazi ukudela ukuthi ephile nale buhlungu lobu ukuthi mina ngikhule yabo ngoba na umfethu isikole akasiqedanga mina ngedwa la ekhaya ngiqeda isikole ngoba nokhazini ufike nje la esezofunda ugrade ba cishe ugrade 9 noma grade 10 mangaphonsi yabo so umfethu akasiqedanga isikole because bekunzima mfethu mina ngumuntu oyithanda izinto mina ngiqala ukusebenza ngisafunda isikole bekuthi makuvala ikole ingane ivakashe ejabule ziyavakasha mina ngihambe ngiyasithebe kunama family ngiyabona fese khona ngisebenze ngithenga lokho engikuthandayo makuvula ikole ngibonana nami ngumuntu nje yabo ongabona noma ngifika esikoleni mfethu yabona nami ngifunka ngaba wa grade 9 ngacishe ngasiyeka isikole mfethu yabona khona intombazane engasoze ngayikhohlwa thu nomvelo umchungu yasemandeni ethulasi fishane nje intombazane la yayifunda etshana sasifunda nayo etshana khona nenye yokuthi ukhombisile gumede babehlala imva kwami edeskini mina ngihlala ngaphambili nomunye umfana mfethu yabona mfethu leza ingane zani noma lamantombazane mfethu angisiza kakhulu more special le ngisho nomvelo umchungu because lo udesmith wakhe lo ngisho ukhombisile gumede yabona mfethu yabona mfethu yabona ngazi mangicabanga emuva mfethu kuvele kufika inyembezi ngoba mfethu kwakhona ukuthi ngiyofunda etshana mina ngangithi yahlahle mina ngangifisa ukuyofunda odumo yabo ngangithi ngifuna ukuyofunda odumo mina ngoba ngithanda i-uniform yakho na ngifuna ngisuka nje e-primary ngithi ngifuna ukuyofunda odumo shuthi ngacosha ngacosha uthaya lo esikole wasetshana yabo kunzima sekuzovula ikole ku December ngonyaka ozayo ngoJanuary kuvula ikole ayikho i-uniform umfowethu vele lakhe ubefunda etshana umfowethu walovu usuku lokuqala kuvula ikole etshana ngaqoka ishirt lakhe mina nothayi lo ngicoshile ngayi esikoleni yabo walova umfowethu waba ngesikhathi uhlanzela ukuthi eklithi kutholakala ishirt phela manje kuze sikwazi sobabili siye esikoleni litholakale ke ishirt ligqokwe mina cause mina ngangimusha yabo umfowethu wena kwaqhubeka kwa esikoleni ngali ishirt lakhe leli bengigqoka ngathi before so ka grade 9 ngoba ngisho ukuthi lamantombazane lawa ayehlala emva kwami ngokubuka mfethu ishirt engangigqokile mfowethu ngoba ngagqoka grade 8 wonke ngigqoka lodwa leli shirt leli yes so mangifika grade 9 ukuthi vele alisekho right adikho elisha so behlela emva kwami ukuthi mabe ngibuka mfethu ngiphambi kwabo mfethu yabo ukuthi le ntombazane ukuthi asiyacabanga ukuthi ngoba yona yayisuka khona izikole sesitenga yakade ifunda sitenga kukhona amashethi amaningi kubo yabo futhi le inhlobo lethema kubo unyaka nonyaka ithela amashethi yami uniform kanjalo futhi yafika nje namashethi amaningi egcwele plastic waSpa yathi na amashethi vusi ngisabe inkosi yami angikwazi ukuthi ngizowafihla kanjani ngoba phela ubhakha lo nguphethe ngangiphatha isikhwama futhi hayi ubhakha khona izikhwama ezengenisele ochamza ngiyabona ngizobhala ochamza sincane sasikhwama ukuthi singafaka even uplastic onamashades ayisincane yabo ngibeke khona ngaphathwa edesk mfethu ngihleli nje mfethu nami ngigade lo plastic ukuthi nje yabo even ngebreak nje mfethu ngehla ngenyuka no plastic wami mfethu ngisaba ukuthi uzolahleka mfethu yabona ayisiphuma isikole ngifika la ekhaya yabo mangifika mfethu amashades icishe ay modern 10 amashades lawo emaningi amashades mfethu enuki stay soft enwathi ngangithi mina iperfume ngaleso sikhathi aloku iperfume yabo ayisihlukanisana nawo umfowethu naye ethatha wakhe nami ngithatha wami yabo kukhona namanye amakhulu sinikeza ubaba ngithi hayi baba uzogqoka ubaba wayikhonza ngesontweni yabo ubaba uzogqoka naye la hayi nami ngaqala ngabona ke and futhi ayini qwali njalo ushwabene ishirt mina ngesikoleni yabo so ngaqhubeka ke mfethu ngafika grade 10 ke ngawungaphinda grade 10 yabo yabo kodwa nje mfethu ngibonga le ngane mfethu yangisiza cause nami ngoba ngisho mfethu isikole wasiyeka engasiqedanga ngokubuka mfethu ipressure mfethu ubhlungu lomzima mfethu uthi yabona mfethu kunzima mfethu uvuye esikoleni uhamba ungadlili yabo yabona mfethu mina mangakhombisa indlu le ngithi sahlala kuyona ngeke uzubelieve omunye umuntu mhlawumbe ngangibona mina mfethu uvusi ngoba cause mfethu empilweni nawe mfethu uyafisa ukuthi isimo sakho sishintshe yabo lokho engikwenza abantu abengibona ngiyikho ngizamile nami ngamandla benginawo ukuthi ekhisti athi ngishintshe ikhaya isekhaya la yabo ngazama kwashintsha kwangempela isimo luckily ngoba kuba nomxhaso ke la umxhaso ufike ngo2008 mangaphonsisi so in 8 ufike umxhaso la hayi ke indlu lebese kuyamfethu ngube nomfana omdala la ekhaya mina nginekamera la umxhaso vele u2 room u4 room yabo sihlala khona emxhasweni hayi kwaqala impilo yangathi ibangconywana kodwa nokukhoza phela ubaba vele kusayiwa amatoho la yabo ngoba ngisho mina isikole ke bengithi makuvala ikole ngihambe ngosebenza yabo ngithenga lokho engikuthandayo ngibonana ngimuhle mangibonana emphakathini kodwa manje bethi hey uhlatshwa uyayinaka ingane zakhe kanti cha ngiyazenzela yabo so ngathi ngiqeda isikole ke umfowethu bese yiphara lapho ngiqeda isikole
yabo ngoba uke wahamba mfethu wawusebenza eshowe angazi kwenzakalani yabo wabuye limeleke buye show mfethu hamba ama crashes yabo we saphatheka because mfethu beyisupporta like kwena umuntu othenga igross kakhulu ngoba bekwamatoho nje mfethu yabo kodwa ngoba mfethu wena umuntu ebesithi nje makuthiwa hey jabulani ukuthi akukho esabeni yabo njengoba bese kwenzeka kumina ngingasahlala ekhaya sekuthi hayi makuthiwa vusi ngizame nami ngithi ekhaya kuyakhala ngitshela ukhazini ngizofaka 150 thenga okuncane inyanga sizophela yabo kuyiyo lento nje ukuthi nje yabo ngiyazama ngalo ndlela engizama ngayo yabo so into eyangishaya futhi esinsikhathi yabona ngathi mangiqeda isikole ngacabanga ukuyosebenza ithi ngeke kuyofunda kuzongibambezela ngawupass matric kodwa ngathi hayi ngeke ngiyosebenza yabo ngoba ngiyabona ukuthi mfethu useyiphara and still baba usaphila yona lempilo le ukuyofunda kwami ingeke vele nje ngishawe ugrade 11 ngijaha uqeda isikole manje matric eyawuphela unyaka ngihambe ngiyosebenza akusekho lokho ukuthi ngithi ngifuna ukuyofunda ngifuna ukwenza ngiyevava mfethu hayi akaze kube khona umqondo nami ngifuna ngazi ngicabanga into ukuthi ngeuniversity ngoba ngikhule ngihlukumezekile and ukuhlukumeza kwami isinoda mhlawumbe khona umuntu obebuye elekelela ngoba mina lokho ngaba khona mfethu akekho umuntu osongithengela uphaqo mina othi nje wasemndini osokwathi ivusi nawo uphaqo yonke into engigqokayo ngiyimncane ngikhula nje ubaba umuntu obengithengela nakuba ihlobo ifika zivakasha kodwa akekho umuntu osongithengela ubaba so nje vele ngiyayithanda izinto ngikhula nje vele ngalinyazo ukuthi ngoba imali angijwayela ngithi ngijwayela ngoba ngithi ngiyisebenzela ngithenga lokho ngithe mangithola umsebenzi hayi ngisebenza ngibone sengiphatha imali nami ngangisebenza econtractini nakhona eZimbali sebenza econtractini eZimbali nami ngibone ngiphatha imali hayi ngaqala ngaphuma esandleni hayi ngaqala nami sengibona intombi ke manje sengiyabona ukuthi sengiphatha imali phela manje yabo nokuyila ngagcine ngilingekayo ngicina ngiba nezingane because umuntu uzobona nginezingane uvusi ukwazi ukuzala kodwa enenkinga ngayo so kwenzeka ke ukuthi ngibe nezingane ngokuthi phela ngase ngiphatha imali noma ingenkulu because la ngenza khona ngefortnight ngangihola u1.2 fortnight 1.2 futhi ngenyanga u2.4 hawo ngathi ngama weekend asisebenzi ngoba phela ama fortnight awu2 enyangeni ngangibona inkulu leyo mali mfowethu ngifuna uqamba ngokuthi ngijwayele ukusebenza kaSithebe angithi kaSithebe kwazi ukuthi amafema khona aholela kancane vela aholela kancane because kwenye ifema engangisenza kuyo ngumlahle ngifunda umatric kwakuvala ikole ngangihola u250 ngolesihlanu Monday to Friday ngihola u250 shithi ngosuku ku50 rand so ngathi mangifika le mina eBhalisi eZimbali kule contract ya kodwa vele phela imali yayisenkulu vele ngaleza ikhathi akukudala mfowethu akukudala lento engishoyo mina ukusebenza lokho kwaku2017 eZimbali futhi 2016 ngifunda umatric ngisebenza lapha ngihola u250 akukudala kakhulu so mengifika ke le mina kuthiwa ngihola u1.2 ngefortnight engayibona inkulu mali mfowethu ngayibona inkulu ngoba angithi ngathi mangidivide ngesonto futhi 600 ayingathi ayingeke inkulu yabo ngaqala ngaphuma esandleni sengibona ngiphatha imali babe ngibuza ngihola malini ngisho ethi ngiyahola yabo ngokuthi phela nawe ubonise mfana useyasebenza mengifika la emandeni ngibonale ngempela ngigqoka kahle ivuse iyasebenza yabo ngishizela mfowethu yabo nakho ngaba nezingane yena futhi ngiyabonga ukuthi ukuba kwami nezingane kungisize kakhulu noma kube umthwalo kodwa kwangisiza ukuthi kuse kimi emqondweni ukuthi hayi buvusi uyayibona into yenzayo manje nazi izingane zingumthwalo yabo and ngiyabonga ukuthi futhi angayishiya izingane zami ngokuthi ngikhuliso baba obekhona empilweni yami sakhula sinaye ngathi nami no izingane zami ngizoyithwala kunzima kunjani ngizoyithwala ngenhlahla ke ngo2020 ngase ngithola umsebenzi eCheckers nokuyila ngathi mangithi ngiyabona ukuthi ayabona sekungcono kakhulu sengi-upgrade from construction manje sengisemsebenzini la ngizothi mangiya khona ngigqoka uniform ngibonakala ukuthi hayi ngiyasebenza ngihole ngekhadi like ngisahole esandleni hayi ku right kakhulu yabo so hayi ngisebenzeke nayo la kugcine sekuphela khona umsebenzi ke kuwo lonyaka lo yabo so nje yonke impilo nje face bengibambile nje face ngizama ingane ngikhona nje from the beginning enganeni face ngikhumbula ingane yami ithi mephuma esibhedlela ngiqasha imoto angaze ngingabi khona empilweni engane zami mina yabo qasha imoto mfethu nje nakho wesekufika lesimo so manje mawuthi mhlawumbe uqhamuka umuntu ukuthi ufuna ukunikeza umsebenzi ungakwazi umsebenzi kodwa manje into esangihlukumeza mfethu wona umsebenzi ngiyawufisa ngifuna uqamba manje because ngeke hlale kunje ngeke ngihlale unomphela because angeke ngiphile ngama donation abantu unomphela so nami ngizodinga ukuthi ngiphinde ngithathe esinye step kodwa mhlawumbe lokho mangenzeka kuthola ukuthi ubaba akasekho kulesi simo lesi yabo mhlawumbe enye indlela engenzeka because enye into mfethu angifuna uqamba ngabona mfethu kunzima mfethu ukuthi ngisarende is like ukusarenda kumina noma umuntu mhlawumbe ezoyibuza uvusa indaba baba wakhe engamisi mhlawumbe endaweni like bakhona abantu ngokungibuzayo awufuni ukumisa mhlawumbe ekhaya labantu abadala indaba ungangambisi bengitshela indawo izinto eziningi yabo kodwa manje ngibuka ukuthi mina no
mhlawumbe ingcono mangayibambela mina mhlawumbe uyabona mfethu because I believe ukuthi lento abayenza lapha nama can do it because mina ngiyenza ngomzalo wami sengizoyinikela kakhulu kunomuntu mhlawumbe osebenzayo because angisho ukuthi abasebenzi khona sengizama ukuveza ukuthi mina ngoba ngikwenza lokhu because baningi abantu bengitshela ukuthi ngoba kanjeni baba khona hlala umlule exercises yabo menza ukuthi ungamhlayisa kakhulu ngeposition eyodwa yabona ngikwenze ukuthi hayi ngoba manje sengiyazi kumele ngenzeni angisasiboni isidingo ukuthi ngimuse lapha noma sikhona ukuthi phela nami kumele ngiqhubeke ngisebenze because akuyona mfethu into enhle bethu ukuthi noma kumnandi bethu ukukhangeza mfethu ukukhangeza bethu ulindele ukuthi uzocela uze uphile akumnandi mfethu yabo kodwa ngathi no ngoba kulombuzo wakho ngibuza wona ukuthi mangase ukuthi kube khona umuntu ethi na umsebenzi ungenza njani sengiphendula lapho ukuthi ke mhlawumbe ngathi ubaba uba ngcono yabo hlezi nami ngingakwazi ukufocus because mfethu into edingala emsebenzini ukufocus mfethu yabo ngeke ngithi mhlawumbe ngiyahamba lana sengifika ngifika nje like sengiyaqala ukusebenza mhlawumbe kaphela nje inyanga yazi ekhaya kuthi isimo sikho right ngicela ube ekhaya sengiyinkinga emsebenzini ngiyasetshenziswa mfethu abanaso isikhathi sokudlala bethu benake thina nezidingo zasemakhaya noma ama responsibilities ethu sinawo bona okwabo ukuthi nje sibe emsebenzini senze umsebenzi uyabo so nje mfethu ile nto bethu eyinkinga mina ukuthi yes noma umsebenzi uyafika what about ubaba what about mina ukufocus emsebenzini ke manje at least isima sibe asishintsheke okungenani mhlawumbe ngithi akukhulu ukuthi baba useyakwazi mhlawumbe ukukhuluma lakhe xoxa yabo kuze baba mfethu akaxoxe into engihlumezayo leyo noma ngimbuza baba indaba kwenze njani kubhlungiphi uvele ekhaya engasho ha ubaba kubhlungiphi ekhaya abona even nje sihlele endlini mhlawumbe siyayixoxela nje njengabafowethu uvele ekhaya fanele ngathi ngalokho kuthulekile endlini kuthulekile nje kanje ngoba ngisho mhlawumbe ngithi ngidlala ingoma mhlawumbe efonini bangadlala phezulu umsindo kahle akazwani nawo yabo ngisho kanjalo ngoba mfethu makwaba nomsindo uvele ekhaya ubaba so mfowethu uyabona angazi mfowethu angazi ukuthi yini engasiza ubaba mfowethu because yebo khona ubaba une stroke yabo iyona nto engiyazi ukuthi ubaba une stroke mhlawumbe khona okunye ungale mina engingakwazi mhlawumbe khona umuntu uthi hayi cha mhlawumbe akusona istroke kuphela yabo because ube naso stroke ngamahambisa eclinic bemenza ama check up yonke into mhlawumbe abantu abanokuyibuza ukuthi ubaba wakhe akanayo mhlawumbe ushukela cha akanayo ushukela baba baba akanayo iBP cha akanayo iBP ubaba ngoba ephila nje umbone ephila kanje kukhombisa ukuthi mhlawumbe inkinga istroke kuphela yabo so ngifuna ukuthola bro wami la ukuthi asingene endabeni yena khunjana yemoto ufakwa bani emotweni competition yemoto kwaMamthembu uyabona mfethu le competition mfethu noma ingihlukumezile emoyeni wami mfethu ngifuna uma ngihlukumezekile yabona khona nayo lesikhathi la engangamfonela khona umnikazi wecompetition ngicabanga ngimfonela mfethu kwakusebusuku ngithi ayingeke ngiyanyula angikwazi mfethu ukuthi ngingathuka abantu bebengithuka ngizenzela lokho engikwenza kukhona abangisizayo ngokubuka abantu ukuthi uvusi Nkosi yami uhluphele because ukususa ubaba la ubaba kasele umuntu etekisi fanele mangabe ubaba ezoyasamwe ngiqashe imoto angisebenzi ukuqasha imoto kuyimali yabo so kuba nzima kumina so abantu ngokubuka ukuthi uvusi ngoba kune competition yemoto maye ngasebe nemoto egist uzokwazi ukuthi ekhululeke noma yinini ubaba wakhe mangathi mhlawumbe uvuka ukugula manje uzokwazi umthatha amuse lapho yabo ubhlungu mfethu zosuzwa umuntu mfethu ethi yazi ngila eThekwini kodwa angazi ngenze njani ngingamsiza ubaba wakho yabo umlethe nje la ngizomkhulekisa ngingamsiza ubaba wakho kodwa manje indlela yokufika eThekwini izoba kanjani angisebenzi fanele ngiqashe imoto yabo kube isilonda ngithi yazi ngenyanga mhlawumbe ubaba kungenzeka kwenzeke okunye ngizoyiblame mina futhi ngeke ngize ngiyiblame ngoba ngiyazama uyabo so abantu futhi ngokubuka isimo sami bathi hayi uvuza simnominate lapha because washo umama wathi akumention abantu uzobuwena ukuthi lo muntu uyaqualify nungena kwi competition nangempela ngiqualify engifonele ngempela ke engibusise ngempela eceleni ukuthi vusa uyavuma nabantu bethi bayakufuna kwi competition yabo hayi nami ngibhethise ngempela ngoba vele ngase ngwabonile amalokhuzana lokho evela lapha igama likhulivela hayi ngithi manje ngiyabheka ngempela cha sekuthi too much ngempela ke manje ngithi ngiyascrolla ku TikTok ngibuka ivideo ngimentioniwe onke ama-video cishe nawo wakho ama-video kwabona ngiyokuvela too much angathi anginganqaba nangempela ngivumeke ethi akulungile ke i-commission izoqala eshuthi asenze nani imsede lonke lokho akudingayo kuthina ukuze sikwazi senzele ama-flyers noma ama-post nangempela ngingene kwi-competition ke nakuba kube khona izinkulumo mfethu nakhona futhi abafethu basaqhubeka bayakhuluma bethi la akukhona ukuthi kuvotwa ngokuthi simdabukele umuntu uyabo kuhlala kabi lokho kimi ukuthi noma bengasho lokho abakushoyo ngoba befuna ukuthi beconvince abantu kodwa mfethu uNkulunkulu mayesehlelile mfethu ngeke kusajika yabo nami ngayenza ivideo ngisho ngithi mina
noma thina singaphikisana kanjani kodwa uNkulunkulu uyazi imoto yakephi lokho nje sekubhaliwe singavota size singalali ebusuku nama ngisho ukuthi imoto kuzoba ngeyami kodwa uNkulunkulu ngiyasho ukuthi uyazi uyabo ngifakwa abantu la ngikhona angizibekanga mina so noma kuthiwa kuba nalezo inkulumo lezo kodwa basiqondisa kimi uyabo akube kusaba yibona lawo bantu abaxabana bodwa eceleni basiqondisa kimi lezi inkulumo zifike because nama comments ngiyafunda bese abantu evusa ungawona ama negative comments ngisho ngithi mina phela yabona ngoba ngiscrolla kanje ngiyafunda ngeke ngayiboni into ehlala kabi kimi yabo ngeke ngayiboni mhlawumbe kube kuyenzeka bengathi hayi ke ngisethini ilokho lisetting ukuthi mhlawumbe khona i negative comment ingaveli ethole kuvele nje all la positive kuphela so ayikho into njengaleyo yabo so nje mfowethu nami ngizama ukuthi ngicommunicate nabantu mfowethu ngikwazi ukubona umuntu ofuna ukungisiza ngaleyo ndlela so ngicine sengilimala futhi because ngesikhathi ngiscroll ngisuke ngibheka umuntu lapho ozothi vusi yabo because bakhona abanye abafisa ukungisiza bethi vusi ngiyafisa ukuthi ngifike lapho ngizokusiza kubaba yabo esho ukuthi umuntu uzofika nini yabo ngithi nawo right yabo ngokuthi izinto ziningi nami mfethu umuntu engangitshela ukuthi mfethu ngizokwenza ukuthi kusasa ngikhohlwe mina ngokuthi kuningi kanti la ikhada liphithene yabo imfethu mfethu yabona mfethu nami ngithi ngisazoku-advise because nami ngiba-advise mfethu abantu abaningi yabo ngokuthi mfethu yabona ama-comment mfethu abantu mfethu bayiphendulela ukuthanda kwabantu ndoda kodwa manje sengiyakubona futhi nangencazelo yakho ukuthi incazelo yakho mfethu i-right yabo because ekugcineni konke into siye siluzwa izinto eziningi yabo nje mina nje ngiluzwa izinto eziningi khona yabo nje ama-comment angiwabuki ama-inbox angiwabuki yabo so siluzwa izinto nje mfethu eziningi ngenxa yabantu mfethu ukuthi sibalekele ukuthi mhlawumbe singalimali emoyeni yabo because kubuhlungu mfethu uzotshelwa umuntu mfethu ezogibela nje mfethu umuntu yabo so mfethu ngiyaku-understanda mina mfethu yabo mfethu so manje abantu bakuvotela kanjani mfethu abantu abafisa ukungivotela kunenamba ukuvotwa kuyo u33352 bese uyayisave lo number leyo bese musu ubhala imessage lapha ubhala uvusi hla 22 ubhale kuma capital letters ubhale nje uvusi hla 22 bese uyasenda ke usenda noma ngangaki imabe mhlawumbe ufuna ukusenda ka u5 ungasenda lokho ongangamandla onawo mayisemisa mahala futhi awasebenzi mahala awasebenzi nethama mahala isebenzi kodwa nje umuntu nje ofisa ukuthi uvusi ewine le moto hayi ngokuthi yamdabukela kodwa ngokubuka isimo abhekene naso nokunderstand ubuhlungu abhekene nabo umzima abuthwele cishe mhlawumbe engakwenza kufanele akwenze ukuthi uvusi ekugcineni engathi ephenduka ihlaya because manje sengiyihlaya kwabanye yabona abafethu abantu noma kuthiwa kukhona uqhawe lami kodwa noma kuyiqhawe la kodwa kunezinto okungamele uzisho kabi komunye umuntu yabo because izinto abazisho kimi mfethu bazisho ngokuthi bayazi ukuthi minayo usibani mina ngifuna ukuthi ehlabane ngale moto okay ke kusho lo kodwa ungakusho ukubhekise kimi like even nabafethu yazi abafethu esinabo la ku competition khona nje mfethu abanakusho mfethu kuma video yabo like mina mfethu yabo ngoba ngi-TikTok mfethu ngibuka yonke into enzakalayo yabo umuntu ufike ekhulume kabe yabona mfethu into ebhlungu nazo so mfethu ukuthi ngisho ngabanakile like abantu engikhompyutha nabo noma sinabo ku-competition angibanakile i-video mfethu esinayo la ku-competition athi ngimlalele ukuthi uthini ebese ekhuluma izinto engahlali kahle yabo because kule competition lena yimina ngedwa mfethu engine situation enje bakhona abantu la ngaphandle banazo izimo ezinye zabasizazi kodwa kule competition lena ngibekwe abantu ukuthi bengifisela ukuthi vusi mhlawumbe le moto izoyisula inyembezi zakho mhlawumbe lento esithi uNkulunkulu yokubusisa ngayo mhlawumbe yisona sibusiso so angabi negative let me be positive angivume ngavuma kodwa ke mfowethu abantu ke ngeke bebone ngeselilodwa mfethu asiboni ngasolinye mfethu omunye umuntu into mayifuna isize ngakena uzozama ngayo yonke indlela ukuthi aconvince abantu yabo mina okwami sengikwenzile ngiqedile mina yabo ngisho kwami ngisho ngathi akekho umuntu mhlawumbe ongafika manje kumina ethi mhlawumbe hayi ngeke uvusi ngeke ngizamvotela kanjani njani yabo omunye futhi ngeke efike manje ethi uvusi akamvotela umuntu ofike lapha kwi page lami ku TikTok uthi mayefike ebuka ukuthi yini le enza ukuthi uvusi kuthiwa akawine le moto akavotela yabo umuntu ophila kahle nomuntu ocabangisisa kahle nozwelo nobazi ubuhlungu nomzima engibhekene nabo ufika understand ukuthi hayi nasi isizathu
nasi sizathu esenza abantu bedane bethi uvusi kumele ethole le moto because abanye banokhomenta kanje mhlawumbe ethi umuntu uthe uvusi akavele niwe le moto vele uyayidinga kanti cha this is a competition akwazi ukwenzeka lokho yabo so nje mfowethu bona buhlungu lokho obungilimazayo ngama comments mfowethu ngizitshela ukuthi mina ngoba ngithi ngibheka ama comments ngibheka into ezongisiza because omunye wakukhuluma kabi noma engakhuluma kabi kodwa wakhuluma ekhombisa ukungaphatheki kahle ngokuthi ngiyamziba ngaze ngamtshela ngathi yazi ngiyaxolisa ukuziba ukungaphendula isikhathi ukuthi nami ngibhizi ngezinye izinto angikwazi ukuthi ngagxile efonini elezenza futhi ngiyasaba futhi ukuthi ngithi ngizothi ngibuka into kanti le nto le izofika ingilimaze futhi yabo ngoba phela ngabe ngingabheka ama negative comments ngizongabheka kanjani because ngizothi angiwabheki kanti sengidina abantu abafuna ukungisiza futhi uyabona into le so yena into eyinkinga leyo engihlukumezayo yabonga mfethu abantu bakuthola kanjani bakulandela kanjani mfethu ngoba ngiyacabanga ukuthi baningi nabantu mhlawumbe uthola ukuthi abanye abantu babhizi kodwa bayafuna mfethu ukuvotela mhlawumbe begcine mhlawumbe befisa ngisho ukuphusha imali kuwena ama airtime into enjalo kubantu abafisa mhlawumbe ukungivotela kodwa ngenxa ukuthi bapintshekile because ufethu usibhizi wonke umuntu ubhizi uyabona nami lokho engikwenzayo lana is a part of ukuba busy kodwa futhi uyabona into engizamngisho so umuntu ofisa ukungisiza noma ofisa ukungivotela anginqabile lapha epage lami ku TikTok ikhona number yami nguvusihlatshayo vusihlatshayo 22 kune number yami laphana engangifonela okanye mhlawumbe mangabe mhlawumbe ikhona indlela engisendele i-airtime kuyo leyo number leyo ngizozivotela mina kungenani because ukuvote leyo airtime leyo iyobe kusho ukuthi uyena ovotayo noma ngaba yimina engiphusha amavoti kodwa ngokuthi akuwona amandla ami lawo futhi ukuthanda ukuthi lo muntu ngisiza nami ngize ngizilethele phansi ngizokwenza lokho afisa ukuthi ngikwenze inamba yami ngingayiphinda khona la ngicela ishiye bafu inamba yami ithi 063 111 3499 063 111 3499 yona namba yami le ngitholakala kuyo ku WhatsApp noma ufonela ngabe ufuna umvotela ngabe ufuna ukumsiza nje mayelana nohlangothi oqondene nobaba so nizokwathi ngishaye lo number bafowethu nikwazi umfowethu asizakale yona namba ke ngitholakala kuyo leyo ke mfowethu injo ifundile mfowethu ku social media social media bethu noma kudlala isikhathi esiningi ngoba umuntu nokuthi enze into bese ethi hayi bengidlala kodwa ngifundile ukuthi noma sidlala kodwa singadlali ngezinto ezifike zibe sensitive kwabanye abantu yabo bengihlezi ngikubona kwenzeka kwabanye abantu ngikubukele kude kodwa bengingazi ngiyilanga nami khona abantu abayongijikjela ngamatshe betalaphe kimi noma ngingayena umuntu ukuthi etalajwe yabo because yabona isimo sababa khona umunye wathi nje hey lo mfana ufuna ukushawa lo ufuna ukushawa lo mfana lo ayenziwa lento le yabo ngathi mina okay shawelana ayenziwa ini angithi phela izimo njengalezi kufanele kuba ama organization noma yilezi inhlelo zabafundi la sibonela ukuthi ku social media khona inhlelo ezisiza abantu abagulayo abasemene ikhahlamezekile yabo so ngabe uthi ukuthi umuntu uthatha advantage ukuthi ngoba nakho lento iyenziwa yimina ngazi noma umona noma usathana kodwa ngathi ayikulungile ngishawelani ke manje kwaphela ngisiza ubaba ngikwenza lokho ngoba ngifuna usizo yabo akumnandi mfowethu ukuthi uhlupheke mfowethu unayo indlela ongakwazi ukuthi usizakale ngayo yabo nje le platform yami le namhlanje ngikwazi ukuthi ngifake i-competition enkulu kangaka eSouth Africa ngokucishe mhlawumbe iAfrica yonke ukube angikwenzanga lokho ukuveza ukuhlumeza kwami nokugula kwababa mhlawumbe namhlanje ngabe sikhuluma enye indaba ngaba mhlawumbe ngithini ngoba lapho umsebenzi ngabe ungiphelelile umsebenzi akukho lutho manje sengiyaqala ngene imizi ngiyanoka yabo so ngabona ukuthi no athi ngisenza i-platform yami le yabo ake ngithi ukhoxa kancane ngoba bengiposta izingane kodwa nasengane noma ngibuye ngiziposte kodwa ngathi no angeke ngithi ngiveza ubaba ke manje ngibona ukuthi ngihlukumezekile and ngibonga futhi enye into oma bengane zami mfethu bangi-understandile ekuthenini ngoba ngiphelele umsebenzi mfethu angisazondla ingane ngisho ngibeke nje kucace lokho ngoba angina income manje khona ngakubeka ngasho ukuthi umsebenzi uphelile makwenzekile nginayo imali angazi because angisebenzi yabo nale mali engangithi ngizoyiclaima ayangaclaime ngoba kuthiwa ngiziyekela umsebenzi so nje mfethu sengiphila ngakho nje ukuthi sisizo umuntu mfethu uyabona nje khona umunye usiso osanda kusithengela mfethu igrosa mfethu yabona mfethu angifuna uqama ngaphusha inqola mfethu ngayithi iyasinda ke manje le nqola iyasinda le nqola angaze ngiphusha inqola nesisindo esingaka angaze ngisho mhlawumbe ngoba ethenga mhlawumbe uthengela nekwakhe mhlawumbe noma nekubo mase sifike emotweni ayisilayishe
mase kwehla ukudla kwehla konke ukudla ngabona ukuthi hawu lokudla konke kuza la ekhaya so nje mfowethu yabona angimazi enye into leyo mfowethu akafisanga nokuthi ngize ngimazi ukuthi mhlawumbe ubani o mhlawumbe yabona akafisanga ukuthi kuze kube nokuthi khona engikwazi ngaye uthe mayibuka isimo sami athi no athi ngingenele yabo afune kwaziwa abanye banakho usiza la ngaphandle ngokuthi befune bazi ukuthi hayi simsizile lo yabo of which is not wrong futhi because yes appreciate mfethu kubalulekile futhi umuntu ebonga mfethu bebona abantu ukuthi achanya mina ke yabo lokho ngiyayikhuthaza kakhulu ukuthi umuntu mangabe ngisizile ngibonge mfethu ngiappreciate makathi mhlawumbe ngiyamkhumbula ngihambe ngifike ngimtheke evidweni yami okanye mhlawumbe ngasakhumbuli ngivele ngenza ivideo ngixoxa ngibonge kuze nalo muntu ozothi maye ngilandela efike efica ukuthi awuvu ukuthi ngimbonile bonga futhi uyabo kube naloko ukuthi ngiya-appreciate kunokuthi ngivele ngithule nje ngithi hayi ngoba ukwenzile uyabo ya bafu ukuthi siphila esikhathini mfowethu nanemcabango yethu especially mhlambe ayikho mhlambe ngokufana yabo nje nami nje mfowethu baningi abantu engibasizayo but ngingathandi mfowethu ukuthi ngivele ukuthi hayi mina ngeke mfethu ukusho ngomlomo nje angifuni ukuthi ngize ngipostwe yabo hayi bayavethu abanye bafayela ngisho imali ngithi mfethu ungalinge nje ungibonge phakathi kwabantu ungalinge mfethu usho ukuthi hayi ngikwenzele ini ngobani ngisuke ngenza mfethu because nami nje mfethu ngeke ngijabule ukuthi abantu nami nginabantu abaningi abangisizayo but akaze bevele besho ukuthi hayi usibani ngamsiza mhlawumbe uthola umuntu ezoqhamuka manje sethi hayi njengombone esenjena nje wasizwa yimina ngamsusa phansi yabo bafethu hayi akuyona ahlahla into right leya mina ngakhela umkhulu umuzi njengamanje khona umkhulu engimakhela umuzi indlu yabo u2 room but ngiyaposta kuphela ngiyamxekiza ubuso la office do sure Ngikhohliwe. Angazi ngikhohliwe kanjani. Ama gloves safety. Safety first. Yeah. Time. Ngabe yakho yana lapho. Ayinkinga. Awufanele asukume kulesihlalo manje. Awufanele asukume. Simbona. Nephila baba. Ndababasha. Siyaphila. Yini uhlaleleni la? Oh, insizwa zibhizi ziyehla zenyuka namhlanje isonto zidla inyama uhlaleleni. Awuwashini. Sukume enyameni. Sukume enyameni. Ya enyameni manje mkhulu awu. Enyameni mase ku right manje mkhulu sukuma manje udla inyama. Oh, niyaphila baba. Siyaphila baba. Ngihamba nayo inkabi yakho la baba. Ngihamba nayo mina ngumfana kwaGumede baba. Ngisoye emampondweni ngimpondo mina baba. Ngibuka nje umhlaba wami nje la abaphesha hayi lapha ngingakha kakhulu lapha baba. Ngibuka nje umhlaba wami ngisoye emampondweni mkhulu. Ngisize ngezinto eziningi mkhulu. Kodwa ke ngeke ngizisho ke zonke engingakusho nje kodwa iloko mina mkhulu okubaleka kakhulu kumina. Uzongikadela yena ke bafo umkhulu athi ukuphuzisisa nje mkhulu lo kamba ngawani abangepha ngayo kulungile lo noma kuya lapho plastic vele ngomtshene efonini sizomsukumisa ke la ngafe esihlalweni umkhulu showcase nje sizomsukumisa kodwa kuzosithatha isikhathi ngoba into yakhe isinesikhathi eside inesikhathi singanani ukungahambi nje iqale ngoFebruary kulo nyaka besiqala kumshaya chabo sengisho ukungahambi ngoba basamshaya ngo2021 kodwa ubehamba lokwecothoza ehamba kodwa sisamshaya kanye ngisho samshaya ngo2021 ngoFebruary Shuthi sasimphinde ngoFebruary samhlalisa phansi. Yeah, ngingasho kanjalo. Kabili. Yebo. Kuzosithatha isikhathi kuba ngcono mase samshaya kanye waswaphuthuma hayi lo muntu usemde ubuye se right ekhaya. Kuzothatha isikhashana mhlawumbe uzothatha 3 to 6 months. Futhi ngaba u12 months so njoba ku July ngaba uJuly uzobe seyihambele seyikhulumele sezenzela yonke into. Yeah. So sizomncenga
mawuphela kumuthi walento bamawuke wayiqala mawuphela nje yenza sure ukuthi uyawulanda before uphela ulanda before uphela ulanda uzosebenza kanjalo futhi uzokufakela ekhumbini wena uhlangabeze hayi uzohamba istroke siyalapheka ziningi izifo engalapheki kodwa istroke sona siyalapheka mkhulu la ngizokusukumisa la esihlalweni khehla ngizokusukumisa mkhulu uqhubeke uhambe uyothi ukubheka nomala endleleni so ke bafowethu nje wangishilo mina ngumthokozisi kwaGumede umfana wempondo ewaziwa ngofela emntwini ke kwa Facebook kwa TikTok yonke indawo ngomunye wabelaphi bendabuko abangayipromote angiyimemezeli mina imisebenzi ekhuluma namanje nje ngisukume ngoba ngibona nanga umne wethu so uyakathi mekhala ke ngisukume nabanye mabekhala ngiyasukuma nakuya ngeke ngize ngimlahle umfowethu uzoso so mesukuma mekhala ngithena mangisukume ngizolekelela la ekhehla bese siphinde futhi sikhuthaze insizweni hayi angeneki la ekhaya kunzima ukungena la ekhaya naseyintombini angene kubafowethu la ekhaya kunzima bafowethu lensizwe ikhumbuleni njengoba igqoke leskipa nje sikhuluma kanje asiyilekeleleni bafowethu angingene into ene kanje kodwa sengibona isimo mina ngiza la ukuthi hayi kunzima uyayidinga imoto uhlatshwayo cha imoto uyayidinga nangu baba phambi kwethu nangu uhlatshwayo ngibatshela ukuthi uqeda kwenzani manje futhi ngiqeda siqeda kushintsha ithaya manje njengoba sizongena la nje manje sekuqhuma ithaya umgwaqo mumbi nendawo yimbi kwaphoqa ukuthi aselishintshe lakhe isipele kade sisiphethe ngamanye amazwi ngiyephuzweni lokuthi le ndoda imoto yayidinga ndindlela la kugitshelwa khona amatekisi ayedolobheni hayi bafowethu kude angikhulumi ngosizi lwakhe ngikhuluma ngento eyisidingo nami engiyibona wonke umuntu ayibonayo so ngiyema ke lapho ngumthokozisi kwaGumede odume ngokulapha kodwa ngimandla kakhulu einsizweni so naseyintombini ke sometimes ngiyakwenza lokho so ngiyabonga kakhulu ngibonge nakwena amahlobo ukuthi ungikhumbule ngiyabonga nami ngiyabonga kakhulu ukuthi nifike la Gumede nawe mfowethu uzoso nizosibheka mfowethu kusho ukukhulu ukuthina lokho cabanga ukuthi nobaba naye ukufika kwenu kuyamthokozisa noma engekwazi ukusikhulumela kodwa ngokumbuka nje ebusweni kuyakhombisa ukuthi khona okukhulu okuzokwenzeka umehluko uzoba mkhulu sethembe ukuthi le mbizi izomsiza ngempela ubaba asukume ehambe cause impilo inzima ngaphandle ukuthi uzihambele kubeni ube umuntu okwazi ukuhamba kodwa makufika izimo njengalezi bese kuba i-challenge ukuthi ukwazi ukuzenzela sethembe ukuthi uzosizakala ubaba la sibonge kakhulu nje siyabonga nje sipheze uzosizakala hayi siyabonga kakhulu maqhawe mfowethu ngeke sicele ngempela indlela kulate nawo namaphoyisa abhilitile kulate khulu qhawelanga awusayimalama solunga mkhulu yes hayi sekulungile manje solunga mkhulu sekulungile mkhulu solunga akuzintombi ezizoza akuzolunga kanti sexy Cool. Azolunga mfowethu.